بسم الله الرحمن الرحیم. بناوی خدای دلوان و دلوین اون تفدا بخیر و خوشی هاتن برنامه ما لسر مجارا برخدانا رجوا وکه گوته زانین او 11 سالا شرک سوری نافخوی در کتیا سیاستا دنیای حموت دا مشترکه هر کس کیل برجواندی خود گره فقط بس تشتی غریب تشتی عجیب او گو اولا اسلام دین اسلام بکارتنن و بناوه دین اسلام بناوه اسلام و قاشو بدست مسلمانا و بتکبیرا ملت کرد دکوژن و دبه کشنا وانا حلالا لولا تروریستن لورا نمسلمانن يعني أفانا افتراك ورك ضروك جو إنسان تحملناك يعني جبوي أواي ما قوم إيشف لسر في مجاري بآخفن يعني وكا قوتي زانين إيرو حالي حاضر سروي دنياي تدولتي جو تمثيليتا شريعتا إلهي تمثيليتا إسلامي بكار بين النينا بس قاشو هنك دولتي روجلاتا نافين گو گليوا خلقوا مسلمانن سيستموا قانون إلهي شريعتا إلهي وكا گو آنها قاشو وقفلر را دولتا سوري فتوى اعلان كرگو كشنا كردا جائزة و فتوى كشنا وادان يعني افتشت هيا تشتكي راستي وكا جو خدت على دين إسلام الشياندية ومحمد عليه الصلاة والسلام تطبيق كريه إلو سر دنيا ينين يعني بفي مناسبته جركت سريد أنفعم بكن جو إيرو دولته جو تمثيل كريه إسلام دكن وراثتا پیغمبر پیکتنین سروی عرضه نینه ها وكا جو متسريد آني زمان از دوباره دكم قاشو هنك دولت عردنگريا اسلامي گو گلوا مسلمانا اغلب وانا امر اسلامي استثمار دکن بناو اسلامي جبو گو گلوا مسلمانن جبو گو گلوا باورمندن جبو گو گلی خو بخاپنن گلی خو جری ببن و زورداریا خو پیک بینن و دیکتاتوریا خو پیک بینن بناو اسلامي بناوی قرآن بناوی حدیث بناوی پیغمبر انسان خاپین انسان غرین و دیکتاتوریا خو پیکتنین يعني حال بکی قرآن شریعتا الهی تام ترساوی تشتیا لورا وکا گوته زانین خدا عز و جل دیروکا دنیای دا پیغمبر شیان دیا جبو گو آشتی و کوی نوا مروفاهیه ده پیکوری نجبو گو آلیه تعدیل آلیه تی بکه ویا وگا گو ده جواکا اسلامی ده تی زانین وقتی گو به جهاد معنا جهاد تی زانین گو بله خلقه بزوره مسلمان کن نبوی اماجه يعني لورا خدا عز و جل انسان آفراندیا عقل دای انسانی وحيج إنساني رشيان دي بمناسبتا پیغمبرا و إرادة دا إنساني إنسان وي بعقل خوا بإرادة خوا بفكرن بريارة خوا بدن إيقو بعقل خوا إرادة خوا السر يا هداية الراستي أولا إسان ببجرين بده خود تعالى بكي بايا ما تواوي بايا ببي جنت خود تعالى ما توا هداية بكي وما ببي بال جنت خوا و ایگو عقل خوب خرابیه و وکا گو ایرو تکرین دروجلاتا ناوین دود اغلب دنیای دا مروف ویا سیستم به وجدانی به انصافی وکا گو ایرو بسر گلی روژاوا دادشن به سنور زاروکا یختیارا دفج زاروکو زندیا بردن گورستان خرادکن اوانا ذهنيتك وحشيتك جو سنر جيرانين يعني ها اجا وقت جو انسان اراده خو ببال ورفا ببال خرابيه وهوالتيا خرابيه بكي خد تعالى متوا بباريزي و جهنم مشخور حق يعني
يعني بكرتاي اولا اسلامي دين اسلامي خدا عز وجل انسان رشيان ديا جو انسان هر کس کی سربیر و باوریا خوا بعقل خوا بإرادة خوا بخوازي جنة حق بكي بخوازي جهنم حق بكي يعني اوه نگو بزوره بزورداری انسانا مروفا مجبوری اسلامی بکه يعني اوانا نوره لورا ام دوی بیرو باوریه دنو ام دبیجین ایزا قال الله کن فیکون وقتی گو خدا عز و جل گو ببوی ببی وقتی گو خدا بخوازه کاری تمام مروفاهی بجار کر مسلمان که اما هنگی ارمان جا عزمون نامه ارمان جا امتحان نامه يعني ام دبیجینی ام قرتیات کنیا خدا عز و جل انسان آفران دی شیان یا دنیا اجبو گو امتحان که هاشت امتحاناوی چیه امتحاناوی ریا قنجیه و ریا خرابیه ایرو د نفسا روجاوا دا امتحانا تمام گله باورمند و ای نه باورمند ای کرد و ای ترک و ای عرب و ای فارس گول چه گول بر وی ظلم رابل بر وی تعدی رابه وی ظلم وی تعدی قبول نکه به اوانا ظلم اوانا تعدیه لورا هر مروکی هر انسانکی هر نتوکی هر ملتکی هر ارقکی دوی دنیا هذا پایاوی هیا حقی وی هیا به مافی ترکات وی دنیای ده چیه ای کرداجی اوا مافی عربات وی دنیای ده چیه ای کرداجی اوا مافی فارسات وی دنیای ده چیه ای کرداجی اوا يعني کردا هجومی سر ولاته تو کسی نکرنا ولاته کسی آثار نکرنا خدا عز وجل آياتا بيروز دت بجي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اطاعتا خدا و پیغمبر خدا و مزن و سروک و رهبر جوا بکن يعني دفردا معنا سروك ورهبر جوا بله دقلقو باورية جي اما لياقت جي لياقت چيه چاندا كلترا في مناسبت حق ملتكي ما في ملتكي تنهجو ملتكي ديتري بزوري بأزي سوكو إداركم أزي دستلادي سربكم حق كرداجي هاي حق مافاجي هاي قد ولات خدا قد عرض خدا خوب خو اداره بکن وقتی گو تمام ملت دنیا دولت نتوی چه کرنا ایرو دو دنیا ده پنجی حف دولت قاشو گو گلیوا مسلمان و گو جوارت گوتن دولت اسلام هنا امتا اسلام خرانا به امتا اسلام پرچنا به اما وقتی گو ملت کل جی وکا و ملتا وکا وانه جیرانی ما وکا ترکا وکا عربا وکا فارسا وکا آذریا وكا روما وكا بلغارا وكا يونانا وكا بوسنا هرسك وكا تشتشنستان وكا نظام كودي چه ببيراوا بياو امجي عبد خدينا امجي خدي عرضا خنا خدت على امجفا دايكا جفا بابا والفي عرض شيان ما في مجي هايقو ام خب خو اداره بكن يعني ما چما ما في مجي هاي چما ما في وهي مجي هاي يعني وقتی گو في دعوتكن في دوزيتكن تمام جيران و قاش و گبرای و مسلمان الوادبن هيك و هجوم السر واتكن ايرو تشتي قد سوري ده تكرين عيني افا تشتي قد رجا ده افا تكرين افا يعني جبوي اواي وكا قو ازيد آيات ده بين مزمان خدا عز وجل فكريد قرآن بيروز لد بيجي وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا سورة النساء آياتا حفتي بينجا خدا عز وجل في آياتا هذا فكرت بجي دبي ما تشبو هاتيا دريا خدا دا و إنسان و زاروك و بيركي گو هوارا خود گهن واد بي يا ربي ما کسکی گو مجوی ولات ظالم وی ولات زوردار و وی ظلم وی ازیت خلاص که نینه یارت بیت جم خود آریکاره کش مره بشینه ت دوسته کش مره بشینه ت حواله کش مره بشینه او کسی گو بقاش ولا ام مسلمان ام مؤمن ام باورمندن برا نتواوی چبه برا بیرو باو يعني مليتاوي چبه وقتی گو به از مسلمانم ارکک واجبک دینی امر الهیه فرمانا خدایا گرک هر کس کی گورا درفت خو امکان خو کی قوتا و دگه چد هوارا و هره
وقتی گود هوارا ظلم نچه خود تعالی بجید آیت که پیروز ده ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ساقنها میلا ظالمانه کنوی آگر وجب شوطینه يعني او کسی گو بی ولا از منم از مسلمانم از باورمندم و دلوی روجاوان نشوته و الگورا درفت خوا هر کس کی درف الگورا درفت خوا ان هندك ان هندوك گو پیغمبر بجی علیه الصلاة والسلام ان اضعف آریکاری گو بقلبي خوا دعاء بك ويا نفرت بك خرابية يعني أنا ضعيف أوي يعني إيجو بدستوي إيجو بزمانوي إيجو بقلبي أن إيجو فينا نكي باور بكن أوينا إيمان فعم نكريا أو إسلام فعم نكريا لورا أز دوباره دكم أرمان جا إسلامي هدف إسلامي مقصد إسلامي برخدانا ري ريبازا جيانك برومتا دین اسلام بتواهی امر دین اسلام آیت قرآن تمام وانا بتواهی ریو ریباز جیانا برومتن ریو ریباز جیانا برومتن ریو ریباز جیانا برومتن ایجا رومت چیه؟ رومت باوریا مروا و نتوا مروا يعني دبر باوریه دجی و دبر نتویه دجی لورا وقتی گو انسان نوی پارستن باوری جنای پارستن یعنی ایرو دروجلاتا ناوین دا ملت کردش بو چته کشتن اوا گو فرو دروال واتکن و افترال واتکن جبو گو گله باورمند بخاپینن گو دهوارا وانا نچن گو دعا جوارا نکن گو آریکاریا وارا نکن فرو دروان يعني اما ملت کرد دروجلاتا ناوین دا سادجا و سادج جبو گو کردته کشتن لورا دروجانه دا دواقعه دا برياري قد بند أموات شتاد بينين يعني أما هر دولة كي قواد كجي بشكل كي ضروا كي افتراء كي الواد كي يعني وأود كي جار كي أم قندبون رحمة خده مري حضرة دبي كي قندي قو از چوم قو من نرد قاوا چار پنج شوانا وي پازي خبرداي بستانه مه گو از ولو عاجز بوم و از محزون بوم بوی فقیریا دنیای بوی تنبونه بوی اوه گو بستانه me ورزه me تالان کرنا ویران کرنا پس بردانه ده گم گو از چاوا کارم و از و چاوا کم گو از فکریم او چارن از یکم گم گو خود آنجخ از واجبر هفخم از واجبر هفخم وقتی گو از بجو واجبر هفخم یکو از کارم و يعني قوم خبر كرنو و دنگي خو هلقاف تجدر قوم قو كرو فلان كسو كري خالتي كامنو فلان كسو كري مد كامنو فلان كسو جيراني منا لا ما چلتقم يتورز حيواني خو برداينا ورزي خو قو طبي وهرسي قوم جي وقتان واقو دمكي دينا كما ويلوي خي قو اتشوم تيرا كت مسر دليوي متيرا ويليدام او حل كرياني قو از چوم ايدي تري قوم قوياو هري تمام جيران مني ما حقي جيرانتي أبا يعني ما جركت وقتي أو كرن تنهجت بانا تسر مرهات بانا ما حقي جيرانتي أبا جو بوي شكلي مهرسة شارك تيرا والودا وعشوا قدان يعني إيجا دولة روجلاتا نابين مخابين عيني ورا مال كردات كنا ما هشيم نا شغل ميجي ما نا يسر ما معقل ناقر نجار كي وندجار أفقا برخدانه قد وهذا كردستان ده چه بويا دولات كردستان ده چه بوید آخا کردستان ده چه بوید قاضی محمد بگره و مولا مصطفى برزانی بگره و شیخ سعید بگره و شیخ رضا بگره ماقی شیخ سعید حاشا نه مسلمان بو ماقی قاضی محمد نه مسلمان بو ماقی مولا مصطفى برزانی نه مسلمان بو نه اوانا فن و فیلنا قومت خابینن مپید غرینن يعني هنك اجماب مسلمانتي يه ونم مسلمانتيت كنا نياري هف هن كاجما بآجانتيه ونظام چت كنا نياري هف ما جفت قتين نجبو قو بك نفر يعني جبو يا وي گرك او انسان قو غيرتا ضميرا كرديتيه تيده هبه بچه شكلي درفتي ودگهنه چه بدرفتي خوا ببي آريكاج برخدانا روجاواره يعني لورا هاني دبجين يا ده چاندا کردیت به ایرو روژا غیرت ایرو روژا ناموس ایرو روژا برخدانه يعني و دين اسلام جي في تشتي امرت كياني وكا قومد آيات ده جيغوت
يعني دبي چما هوند هوارا واناچن يعني ایرو روجاوا هوارا خود گهن دنیای لگورا اولا اسلام لگورا قرآن آیتا پیروز گو نگو از بجم نل سرناوی خود بجم يعني سرناوی تشته گو از اسلام فهم دکم از قرآن فهم دکم او انسان خودی وجدان خودی مرحمت خودی عقل خودی ایمان کی جلوه آیت بنره و بده بر هبوی ویتشتی بجه و ویتشتی فهم که يعني و پیغمبر خدا جید بجه علیه الصلاة والسلام دبه او کسی گود بر مال خود بکشتن شهید کسی دبر غیرتا خود بکشتن شهید کسی گود بر عیال خود بکشتن شهید کسی دبر ولات خود بکشتن شهید وک گود سریدش مگوتی يعني ایرو کردا هجومی تی کسی نکریا کردا دبه ام جید و عردنگریات گو ام هنا او روجاوا ولات ما هرما ما امجی امی وک هر کس کی هرما خدا خبره و بن خو اداره کن يعني بوی مناسبت اب هجوم و اب قتل عام و فاجعه بسروادته يعني جبوی اوای از دوباره کم يعني او انسانه گو به ولا از انسانم از مروفم از مؤمنم از باورمندم لگورا درفت خو گرکد هوارا ملت روجاوا هره وقتی گود هوارا ملت روجاوا نه چه لولا هوارا خود گهن نما وک انسان گو وقتی ملا گازی روجا اینت کد به ورن خطبه و ناچن وک گو نه چه خطبه وک گو نه چه میجه یعنی وقتی گو تباوری به خدا آنی تباوری پیغمبر آنی تباوری قرآن آنی تنکار امر قرآن امور قرآن جف بقتنه روجی المیجه و هوار جف بقتنه يعني روجی المیجه و آرکاری جف بقتنه روجی المیجه حوالتیا مظلومه جف بقتنه حمو یکن دوی تب هر شکلی به هر آواید هوارا و هر الگورا در فتح خود تعالی هیز و قوت بده ما گو ام ده هوارا خو ده هرن ده هوارا خو ورن بکیری خو ورن ده آيات كدن ده خدا عز وجل وهاد بجي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير يعني وكا قون زانن تديت متسري ده قوت يا مقو خدا عز وجل جبو قو إنسان ببن مؤمن ويا نبن مؤمن إنسان مسلمان ببن ويا مسلمان نبن إنسان إيمان بين ويا إيمان بين إذنا كشتني ندايا أما بس إذنا الشر جبو چدا جبو إنساني قو ظلم الواقع يعني معناه وينا وقته قو ظلم التنوي كرن ظلم الملتك نوي كرن ظلم بلا أو ملت شبه بلا كيبه ما فيوي تونه قو كشتني بكي شر و پبچونه بكي يعني إلا وقته قو ظلم لي بكرن تعدل بكرن خد تعالى عز وجل إذناوي برخدان دايا يعني جبوی اوای برخودانا روج آوا ایرو واقعه برخودانا خلاص بونا ظلمه برخودانا آزادیه به آزادی چاوش همون ملت دنیای رم مشروع حلال حرام بوی شکلی آزادیش کردارجی حلالش کردارجی مشروعه جبوی اوای او کسی گو جبو آزادیا خو برخو بده جبو آزادیا خو قيام بكي وهجوم ورنا سر البرخو بده او شهيدات حسبان دنياني في خنبر عليه الصلاة والسلام فكري قلت يد حديثة شريفته يعني او كسيج بو مالي خو بي كشتن شهيدة او كسيج بو ولاتي خو بي كشتن شهيدة او كسيج بو نفسا خو بي كشتن شهيدة او كسيج بو عيالي خو بي كشتن شهيدة تام ترسا فتوى وقفة سعود دولتا سوري قوداي تام ترسا ايرو دولتا سوري هتشا ذهنيتا داعش ظالم وكرد مظلوم او قاتل او شهيد يعني تام ترسنا يعني كرك ام فينا وهازان بن يعني ام خوشك اسلام فهم بكن ام خوشك اسلام الغوراغو پیغمبر تطبيق كريا ام السيارة پیغمبر بنرن ام الحياة پیغمبر بنرن عليه الصلاة والسلام ام الجياناوي بنرن كاوي اسلام چلو تطبيق كريا و اسلام چوانيا يعني برا إنسانك درك في بيجي بي والله پیغمبر عليه الصلاة والسلام حاشا بويا مانع زمانه هنكا قوتيا زمانه وقد خير برا هنك بيجن بي پیغمبر بويا مانع حرمك قو إدارة و سيستما و اناج دسته و در خست بي قوت بي ولا ازيب زوري و مدينة إدارة كم ازي كفن شوبيه و ازي چاندا و ازي كلترا و قد خاكم بما مانع يعني وك ذهنيتا ايرو كرياني نه نوره نه راستا يعني
جبو گو گل روجلاتا ناوین مسلمانا باورمنده سیستم روجلاتا ناوین ظلم خوا تعدداری خوا به حقوق خوا بخاپاندنا دینداری بخاپاندیا مسلمانتی به استثمار کردن مسلمانتی دبنا سریانی گرک ام وینا نو نخاپاندن دین اسلامی برا باوریاوی چی به برا نتواوی چی به یعنی ایرو مثلا سر کردای سر روجاوای ام دبی کرد و روجاوا فلسطین جی هكذا ام دوام نجبو فلسطین جی بيجين يعني ظلم جكيبه لكيبه كرين ظلمه تعدى نحقيل جكيبه لكيبه كرين ظلمه اما مخابن نخوشيه كما مسلمانه هيا نخوشيه كما شاشتي كما هيا وقتی گو هنک انسانه کافر گو مثلا نمؤمن مشرك بكفراوا صريحة زانبين ظلمت كن ام قیامت ادراکن ام دنیا خرات کن يعني اما وقتی گو هنکه گو اسلام استثمار دکن وکا گو ایرو الکردات کرن درو جلاتان آوین دا به اسلام کردات نکشترن ام بدنگ دمرین يعني ام دبي يعني اشتا قاشو اوانا مسلمان اوانا حقیه ناکن اوا حقزیه ناکن و دنجی غلطیه هری مزنجی گود ذهنیتا اسلامیه موجود تا بهتری دا